Good morning everyone. এটা অতি সুখবৰ আহিছে আজি অফিস অফ দা চেয়ারম্যান স্টেট লেভেল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডৰ তৰফৰ পৰা AB আৰু UB ৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড শেডিউল অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত পাবলিশ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে আসাম পুলিশৰ 2 বছৰৰ অন্তত আসাম পুলিশৰ AB আৰু UB ৰ ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট আৰম্ভ হ'ব Recruitment of constable in Assam Police in pursuance to advertisement issued on 25/4/2018 notice addendum issued on 19/12/2019 reference recruitment of 2391 post of constable and 4271 post of AB and UB in Assam Police constable Candidates can download their admit cards for physical standard test and physical efficiency test on 8 August 2020 and Agostor porohi oha porohi tarikhor ami admit card download koribo parim yat ise Ohomor hokolokhon district ore yat admit card download date dia hoise Kamrup Nolbari Borpeta Baksa Dhubri Kasar ei kikhonor hobo 8 August porohir pora aru Morigaon Honitpur, Dorong, Odalguri, South Halmara, Korimganj, Hojai, Dhemaji, Biswanath, Karbi Anglong, Tinisukia, Goalpara, Sirang, eigikhonor hobo 21 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড আৰু হাইলাকান্দি ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং হামৰেন মাজুলী ডিমা হাছাও এইকিখনৰ হ'ব সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড Candidates are requested to download their admit cards within the period mentioned above. After the period, no admit card will be issued. Candidate finding difficulty in downloading the admit card may immediately contact the following helpline number, WhatsApp number or phone number. Dise kodike Assam Police torofor pora Assam Police amar state level recruitment board torofor pora official website prakash kora hoise ei notice khon kodike bandhu সকল আজি মই ৰাতিপুৱা এইটো নিউজে দিলো অধিক ধন্যবাদ